күнгө метип калыптыр. Кара куназыны. Мынакей. Bunu 65'e berem. 65'e. Bunun dele bir 15 günde nari beri tuyt. Bunun parodası kaç okulat? Paroda Alatovski. Alatovski. Mınakey. Bu kaşkası. Boğazken de buldağı. Boğaz. Mına buldağı. Birincisi. Mulda birinci tuşken. Birinci tutu. Mına yemi canında da bir varken. Kaşka, karala. Mına kaşkası. Tatol. Birincisi bulda. Bulda birinci tuşu ya. Жақсыкен. 65. Mına 65 bin deyt. Mına o da birincisi deyt. Boğaz mı buldağı? Boğaz. Mına o da boğaz kullanırsın. Mına bir aydan keyin tuyutken. Mına mamday. Bunun parodası değil Alato ol kalav ya. Mına Alato parodası ken. Böyle parodada. Mına usulle telefon nomuru menen zıvant ete veresiniz. Mına ke mamday. Mına 3 boğaz kunazınlar, jaş kunazınlar ken. Birinci tuşu mına 3 eken. Usulle aksagan usulle telefon nomuruna çalasınlar. Muzolu uyların kança boladat mu? Berkinin mına boz. Öten 85'ten sırada. Ökön öten 85'e. Uşular kança süt beriyodat? Sütü marka 15-18 geçen beri otat. Arkası gürömü. Molçu. Bu tuğanına 3 gün ele oldu. Ma 3 günlük muz oldu muna o ya. Muna berkisi 3 günlük usuluk bu ya. Markası bir aydan ötüp kaldı. Muna osu arkının tini muz olsa güröngdük ya. Muna güröngdü muz olsa bir aydan ötüp kalgan eken. Bunu boğaz malını alganmiz. Sağıp görmedik dediniz. 3 günden beri uz. Muna ki. 3 gün bolgan eken muna boz. Muna boz uydun muz olsa muna o kiçineki eken 3 gün bolup muna uyduk o. Muna ala uyduk o. Muna kiçineki muz o. Muna jelini. Muna jelini ket. Tuyağı galoş bolgan. Muna 3 gün. 3 gün tuğanla 3 gün bolgan. Muz olsun o. Muna o. Kança bak? Eneler 85'te. Muna onday. 85 de atasın mı ya? Muna 85 bin de atat. Muna ma güröň uyu. Muna güröň uyu. Muna ma jelini ma. Tuğanla bir ay oldu. Ma kançançı muz olsun muna güröň? Bunuku 5-nji, Ökönükten 5-nji. Ökönükten 5-nji tuğusu ya. Muna Ökönükten 5-nji tuğusu. Parodar Alato öyle ya. Alato. Muz olur, Ökön muz olsun alar. Yeneleri olsun buna. Bundaylar yeneleri. $85 de atasın ha? 85 binge. Onda uylar. Jelinderi. Gülün jelini. Telefon numara aytma. 0505 64 77 88. Mana uşul telefon numara mene. Muna uylar. Muz olur. 115 bin de atasın ha? Muna muz olsun. Kaçan tuldu bu muz olsun? Bir 10 günde oldu. 10 günde? Kança süt veriyor da? Süt 20 süt verir. 20 litre süt verir ha? Parodası kaçsın bunun? Parodası bilmeyetiniz. Kançançı tuşu mu? 4. 4. tuşu ha? Muna urgaçı mı erkek muz olsun? Urgaçımız o. Tamamday. Muna urgaçımız o ken. 100 bin de adat. Muna jelini. Muna onda uyk. Dördüncü tuş. Şunu aytıp koysun, parodaların kança süt veriyor da, kança tuşu? Paroda söz özü Kırgız uylardan da. Alato ya? Alato. Alan kança? 15 litre sütü var. Bir ay oldu tuğanı
olsun sattık. Kaçıncı tuşu? Üçüncü tuşu. Üçüncü tuşu. Üçüncü tuşu. Ha, üçüncü tuşuken telefon numarını aytıp koyun. Telefon yok da kullanmayın telefon. Ha, bunaki. Buna mamda koyuken. 90 bin surat ağız. Qancha? 90 bin surat ağız 90 Ha, bin. 90 ming so'rayotgan ekan. Mana hozir jelni manaki. Jelni unda ekan. Mana Alato parodasi. Alato parodasi. Jelni. Mana koyduk onu. Telefon götürüyorum da. Yo, nomerini aytır. Bir yakın alırız ben. Mana momda 1 yaşlık buqalar. 1 yaş ötkön, 1 yaş 2 ay işte. Mana 1 yaş 45 mingdan bo'layotgan ekan. Mana momda buqalar. Ötkünde. Bayağı akbaşlar koşup tarttınız mı? Öyle dedi. Ay. Ha? Akbak topaklar. Ava. Mana 45 mingdan dek. Mana 1 yaşdan ötkönдөр de var ekan bu yerde. 1 yaş 2 ay degenler de var ekan. Mana momday. 45 mingdan. Mana 1 yaş topak buqalari. Az. Mana 0550. 0550 Ana 66 18 99. mana moğul. 45 ming degen buqalardiki telefon nomeri. Mana 5 baş var ekan. Mana 45 ming deyotgani 5 baş. Uşul telefonga zvont etkile. Mana 1 yaşda. Men de tarttım. Mana buqa torpaqtori, erkek torpaqtori ekan. Mana 1 yaş ekan mana. Sen de tatayım. Mana. Mana xazayındiki. Mana 4 baş var ekan. 43 mingden de atasың da. Mana 1 yaşları 43 mingden deydi. Xazayın telefon nomerini aytып qo'yingmi? 78 milyon. Mana 077 57 67. Mana şu telefon nomeri bilan mana çalsаңар болот ekan. Mana monday. Mana 4 baş buqasi 1 yaşar. Mana 7 baş bu. 7 baş çoң buqalar. Uşul qancha yaş bo'lib qoladi buqalar? 1,5 yaştan bo'ldi. 1,5 yaşdan. Qancha so'm bo'ladi? 63 den so'rayapman. 63 mingdan, mana momda buqalar. 63 mingdan ekan mana momda. Belek kanalı dediniz mi? Belek жаңылыктары деген. Belek. Mana hem telefon nomerini aytып qo'yingmi? 222 83 83 15. Mana momda buqalar, çoң buqalar var ekan. Mana Biz de tartıp koyurduk biz sizlerle. Sendere tartып qo'yaymi mana aka? Mana. Mana jigit o'sha buqalarning xo'jayini ekan. Altay bakmam. Главный хозяин шел. Mana aka. Mana uşul jigit mana çoң buqalarni shu bag'at ekan. Telefon nomerini qayerga aytalab qo'yaymi jigit? 22 milyon. 222 milyon. 83 83 15. Mana. Uşul telefon nomeri, mana momda buqalari. Mana momda çoң buqalar. 4 ay bağılgan. 4 ay bağılgan. 4 ay bağılgan o. Mana aka. Momda çoң qancha baş deding bu yerda? 7 baş. 7 baş buqalar ekan mana. Xazayini. Mana aka. Bishkek пригородный базарындабыз hozir. Bishkek пригородный базары. Так, qana aka, endi mana qancha oylik buqalar bo'ladi? Ular 1 yaşdagi buqalar. Mana 1 yaşdagi buqalar ekan. Бағалары qancha bo'ladi? 43 mingdan. 43 mingdan bo'ladi-da. Hem telefon nomerini aytib qo'yingmi? 707 36 43 06. Qancha baş bor bu yerda? 7 baş var. Mana 7 baş bor ekan. Taza çüydüm buqalari. Mana toza chuydim buqalar. Parodalari alato bo'lib qoladi. Alato bo'lib qoladi. Mana alato parodalari. Mana toza chuydim buqalar ekan. Mana momday. Belek жаңылыктары деген. Азыр басып қойсаң чыга берет мунукуларды эле. Hoş gördünüz bizi de bir tat. Мынакей. Момдай. Ana momda buqalar. Yaqtan özünüzden bir sene tatlırsınız. Sizlerde общий bir barыңar da. Balдар.
Мына Бишкек пригородный базарында жүрөбүз азыр. Мына базар кызуу жүрүп атат. Мына соода болуп атат. Мынакей. Ушул телефонго звонить этсеңер болот. Онда 1,5 жаштык букалар 62 миң болуп атыптыр. Мына жетелеп кетти. Мына 62 алып кетти. Мына мында букалар. 62 миңден болуп аткан экен. Мындайлар. Суу жагыңызды көрсөтөңүз. Мына мондай сементал деген мындай бука бар экен. Мына сементал породасы. Мондай экен. Жашы канча ушунун? 1,5 жашта. 1,5 жаш дейт мына сементал деген. 1,5 жаш. Баасы канча да ушунун? Акчасы канча экен? 70 миң, мына 1,5 жаш 70 миң. Мына порода сементал деген ушул болот экен. Мына мындай экен. Oyun 1,5 жаштык букалар экен мынакей. 53 миңден дейт. Мына 53 миңден 1,5 жаштык букалар мына. Мондай экен. Канча баш бар бу жерде? 11 баш бар экен мына. Телефон номерин айтып коесуң 11 баш болсо. Анда мындай эле сатып жиберем дейт азыр 11 башты. Мынакей. Мындай бука 1,5 жаштан экен. Мына мында алато. Мында чоң букалар бар экен. Алато букалар. Мында чоң букалар алато. 100 миң деп сурап атышат. Siz hocam айтпайсыз да. Yok айтпайлар. Siz Мына мында 110 миң дейт мында букала. 110 миң деп ушун сурап аткан. Көтөрүп баратканмы? Мына 110 миң дейт. Сасык экен эми. Мында букалар. Барып өтпөй турат, ошо бойдон. Илинмен бул. Анан ошондо телефонда кийинда жок болуп атты да. Ойдурбаш керек да.